kumsi benta ban pensuk ik pai ba nang shong kali kawan bat khamtam e hakaket kaba umentri sarkar ba pe yakatna rijingri ubadei ru amele ka 19 sau shalong menta ka si ula play pai ba yu maunong rem nak benta ban snai surok hamadan laban ya ka ni ga jelang ban play yu maunong rem la penlong haka ying snong jong kamadan laban bat ya ka mangtengka ka balakot adu prapsau lak la penyo lengba ka central amrut scheme bat na ka state SPA piludi scheme arjar apoi arjar puan haka ni ka si lawan banyadan mentalang da ki he officer katna piludi haka jiran lang urang ba lembat ki noilam snong ki rirong ba ki longbe bat kumju ha jinon lang ki khna school habakran ha jelang nakaliang basan bor sulai la ai ka jero ik trajaka ki blano sniang klem da simpisa nak banta batsna ya ka tek surok bat banrap ru ban roi ka snong ka thau ki nongsong snong kimde ban khonyo nak banta ka jingsuk bat ka jingba jong ki longdien hakani ka ju ko singi nakaliang basan bor sulai ha jinyo i jingai nak banta ki khulung khna jong ka dong ka thain lamadan laban bat na ki weik snong namar ba omdan jaka ba kini le kai la pansnano ya ka jakai le kai ki khna kabalatip kum ka children greenery park yakani ka park lasna penitna bha ka bodon halendet jong kamaran football bat ka jinglot jingsep basna yakani ka park kalakot hadu san phundu lak tambat kani kolong sisa ka jingkhu nak benta ki khana ki bodon ha po khan asnem ki banyo banyele kai ha ka te ka chaka sabu tu isnem ki jitho ki tar le le dos ke tre boys no joro tiba silong hoyoras ma borong ko biliam yo de hadin sabu isnem how to go kalau dia ia persanghi katalah begini kita proposal di barang dia berwarna asam punya type dan saya jadi terakhir berkontrol saya dalam bahasa untuk kasih apa orang judicial sampai sebabkan dia persiapan poin ni dia terakhir. Tetapi konsumsi pat harga municipal area abun iskim ke belawara ke industri yang belum paling ketur sabu tulis kan. Kita persiapan poin nasional. Dan juga hubule namanya sanction lang ya industri yang lawan sorklop pada belum paling sorklop agak cukup buat. Kita pun cuci sorok ke bagan ang hubule selupa. Kita pun kita ya kerja buat. Betul, sabu tetap Islam. Kita mula si Hawar si Trump, kawai kita si Hawar, mahap kita surau, berarti biar kita surau, cah, tidak ni unggun. Mereka hagi Islam, hagi lain Islam apli itu surau. Mereka kita suka apa itu Trump, jadi kiri, apa itu jadi. Kata mereka, jemutoi mereka surau. Jika butaru kalau boleh segala perlu harus patengkan sipun dalam suruh bulu mati siapa kan ketika dia cuma tuh suruh terus dia kaunya ni apa perkat bah mau mesin haba kasong kawan ngaku mau beli kawan berkerja demi bermain jakan bermain bahan pilih apa pi kita jaga kecuali bulu yang boleh kajian ko punya lagi ko siu lagi patai kapatan pen de me pa lagi ko lo siu ko so la por ko dari kini di ke juga ke parti juga kairap dia kayak lusi kini lu proses begini le apa konten ngayo ngaku betul ko dari nanti jadi direktif baby isu harus immediately because nanti ukur kado jomaran ramudi kata dia kalau ramudi kalau nu apa kerja sampai isda kumre was mura wala kateki development activities kata dia ada ramudi karena dia central scheme apa amrul scheme dan itu kecil pak karena pada scheme kepada Pramulai lah, nyuplai ada anak budi, kerana naga special plan assistant juga, agam. Ini ini children sebahagian. Kerana development, improvement, rejuvenation of 3 numbers of parks, greenery children's park. Under Amrut scheme, the central scheme, children's park
Kom Playfield at Mensan Opar Rumparing kalau ada play ada orang Arabna kira ka ante nagalian juga sinong buka society kisah jele kaitan sisa jangan dari kasiro bima takarsi nomor guru kita ayo puli ki kena school kene ngiyo arbun riula sabu sawada curada do bitala jalan spa dan Playfield jeruk para atau arbun dailak level belajar. Bagaimana green space and children's park amal lapan ke play benda dan yang bakal untuk paham deh boleh kan kerana upaya segi sentuh diulang level belajar. Nah society yang kita mengukur profesional society profesional. Kung babayo sila nalagay mo nga masuk ba nagpatawag jumpi alam sa urang tanah kersa ngampet siang kepat yun ang inuro upakersan buat sing jungan ng jumpi tili nang nagkisulong malalaman kaya bapak jadi kita ba ilayat ini kap kaya eleksyon nung natin mo sa lain na tahaba ngangam cuyi yapi hiru wano mi ya lada bidang kuat bagi nang yang pendap iba pun izin anglut bagi dalam kamu juga ini masuk senong apa kata dalam ni mengaran ramodi purai hau yuresan tanpa kok hari por election kilman berpercaya lebih lain bukan soha pun kebelang lastar kerana senong sorge orang Islam ini political propaganda ya terakhir kape bangga pada senong ban nakermen ru hakane keperluan nai ya saya bakal asuk kumah kena election keberada kau mana yang bodoh ngaplan nak ada senong tang 10% ngayon pun ada senong kena 10% nagsispa ngayon tang 10 kena kim suladan baga mereka ngatan lebih pada di wewe berkecilan pan habang laban ini miskin belum dia berhasil dalam kerja kapur pengayo mereka ngam tak mereka haba ngam tak hidup orang kumta akan ada election keperluan orang pun sampai kapur nah ada tu lebih based on my experience of Anpurna kamtam hijungi with due respect kibumle hijungi jui insia Tuhan kakmi itu lah kena presiden uyaba ada suku ini betul aku kata nama kadeka kapur tu kentang tu jumpi kapal air terpanggil di negeri India sisi sana hasil kapur mana police station kibumle hijungi ulai nangnya cah lu stay ujungi iban ujung ibarat air suci kena babri terpur, nrai hasil terpur kira anusial sikbiskun kita sebuah dalam lebih begini kabur lebih terpur, babon kita kira beauty parlor proses nah boleh jika asuropat ni kita bukan terpur bah, air kam sorga, air kali mungkin media, air surop, kawa, kalau kayak gitu ketemu ni mentang ina bagi niki expert gitu ni le ko data haka sita buat man ki jata buat haba wata buat atik san bor sulai to latik dalam temne na to electoral lumba kilatik ngin sebelum ya ko data kila le expert na ada subuh ngala piwan ayin juga lawan san bor sulai lah, ay klak, pokoknya did not kasih sebut. Daerah ini nadok data polisi minta. Lah, ada Papua bah boleh kumta. Wah, ya apa data polisi nomor lolong, tak sampan, itu.